Khanjibang Hilisani Songjarening Lengpi Aprangsi Birta Hepipen Arjoitha Samilang so block PMAYG ahem so check pen hop roy lapen color hi pon si kikim kerang pon ke kaching thur ang theglo mapu usuka karju ingcham apopu MP karbo kaputhak MP Horensing besi ahok pet ingcham lopu jai kathar lam clarki pi BJP a candidate Rup Singh Teron Assamese alam ningke Hekpame mele kosonsi parliament along hemprek alam ningje dun hai popura jirikindeng along rotima inghipi ningje pon no road no vote pu no bill arat thurpak kachesong ase angtong kepar om Habjan 10 kilo along Congress mass joining amai kangni aruni phai hini aphilote Dispur along Congress Sarkar Kangni Lote, Karbianglong Autonomous Council along Inquiry Commission Padoponji Pusi HAD Minister Sumrong Hangpen Pangdakpon Long Crazy Block ang bong pen samilang so block henlo PMAYG ahem so patang pipipin pusi usuka atum jongpon Sonsi Korkanti constituency arlo jinglong ahabar lemtem singnar arong along PMAYG ahem so kikim kerang pameme lapen aron rithekpik bangso adim usuka asong atum adim humri damahut kethek damlong atengke checkpen arpong hoproiroi pen athak rong wit paprui paprai anvetlo Sonsi floor mate aklongta cement pensi vidnang chia potlo sita longle thokprui prui ansi ington koklo inghapta checkpen hoproiroi anvetlo lapen inghapanta semar ponpe la ana phitta video pen adim an humdi damsi sai kedeng ponke helowing alamlo methang sai hemanta chidode detsi dogmoka multi utility building lapen forest ib along si do ana sai ta ke claim ke dam padopon lake samilang so block asai khiatum karbiang long autonomous council of han ari munpo paklang puke klang hamlo igloma kalai lage block pen ki ma hem so igloma lai la so hem so kim bom hut block so nang humri ba igma vai lo hala pini kram sabok tu gram sibo kamen ko pigni sona singan se ke ini mai ni engineer inu du so PMAYG hem so kikim kerang jitu ke chokte jitu arona teng menju ke claim ke dalam so long jitu adai ke do block asai ki jese mepe video je gram sibika to hanta karbiang autonomous council pen prabjin pen alang tufan challenger kan sagi ponji phansini likmin pen so dak bachini pon lasi la solong adai ke do block asai khia tuma phan council pen challenger akang sai padopon nangji pusi usuka tiripi amai phu bibison teron pen ke hang padopon Patumi 7 nong Kopili constituency Novaibil along Kopili constituency MAC Pawan Kumar Rai BJP candidate Rup Singh Teron Aparman Rat Athengnu vote kerek amai along Rat Thurpaksi MAC Pawan Kumar Rai lapen non head jong BJP kachepa okdon Than Singh Dera atumaphan no road no vote pu Pawan Kumar Rai go back pupen ok hi keplung ason si keplung thek pon long Athe arjeding kloi pen kheruni jariali mate towar kok klipen hawaipur nowai bil atowar kahino puthak radatum abatai batai lo armung chejeng dharna kedo bon setami thangnat ta aliba lap chepur pe ajoine lapuson setami klemnang koklo pusi pherang ke atum karju ponahut kaning je যে আমি কোনো সরকারক ভোট নিদিম আমি নটাত ভোট দিম আর আমার রাস্তা লাগে আমার আর একো আপত্তি নাই আমাক রাস্তা লাগে কিয় যেন যিমান জন সরকার হয়েছে গোটেইজন একটা আমাক আশা দিয়ে যে তোমালোকক হেৰি মোক জিকাই দিয়া তোমাক আমি ভোট দিম আর জিকাৰ পিছত আমাৰ একো খবৰ ল'বলৈ নাহে যদি আহে তেনেহ'লে নিজৰ লিডাৰৰ ওচৰতেহে আহে লিডাৰৰ ওচৰতেহে কথা পাতে ৰাজ্যৰ যিমান গ্ৰামবাসী মানুহ আছে তাৰ লগত কোনো কি সমস্যা আছে একো কথা বতৰা নকৰে গতিকে আমি কোনো সরকারক সমর্থন নকৰো আমি নিজে নিজে হেৰি ৰোডৰ কাৰণে ওলাইছো যে আমাৰ গাঁওবাসী আমাৰ লগত আছে আৰু আমি যিমান দিন হওক
আমি যুঁজি থাকিম এই বিষয় লৈ আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত আচলতে কিমান ভোটাৰছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কিমান মান হ'ব পাৰে ভোটাৰ যিসকল ধৰক নটাত ভোট দিম বুলি তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত 6000 ওপৰত আছে ছাৰ 6000 হয় ছাৰ সকলোৱে তাৰমানে এইবাৰ নটাত ভোট দিম নটাত ভোট দিম বুলি কৈছে কিয় যেন ছাৰ বা কংগ্ৰেছ হওক বা বিজেপি হওক বা নটা পাৰ্টি হওক Kheruni Pen Rensing Teron News Fast Karbi Anglong Atumi Socheng Dhenta constituency arlo Balijuri along BJP helicopter tour program amai Kangni along MP Horen Singh Be APHLC Mai Puja Aigathar Aphan Ingcham Apo Pukar Bo Aputhak Jai Aigathar Pen Lam Clark Pipon Alang Lipen Kaning Jia Tengke Niliphan nangi putu pulo lake Jongsi itum autonomous state kelong nang jia phan Siksidul kapang tanang ya phan hala allo paragraph 2 sub paragraph 7 pen ke claim ki aphan council atum ang hala ki claim ji a committee chairman da Horen Singh be amethan alang litum claim hai hede non anda claim klede council high court order pen da high court order da pilo ningkan ke thom dam em lo alang litum ningkan chiklian throk ang bom petang ni apon non anda claim un ede la pen ke claim ji gali alang litum akahin no hala Ponjat ateng si ke claim ji pusi alang litum kabor I hala si lo ta ke kroi kre jak je ke hala si ingcham tu muchot lo pusi nili matha areng joy peri che flok di athema ke theng ke chok panle ni tu ke claim tam tum gali ba ka ba therak panle ni tu ke claim tam tum gali eme thang si che pa therak chulo ni tu ke gandhi ki poson ba kam ke claim te an Jepang kirsi ame thang si aduk ching hoi tu si idum det apan ching hon lo son thak thak si netum me thang ka chepa therak lo athema netum jam se hala Allah selam lete la pen la son ke claim ke ba Manipur dum ta claim lo kang lei pa atum hala kang recho ahem amno hala da army tum ambong athema army tum Manipuri pia tum phan lang remore titi amasi alang litu Manipuri pia tum lata ke flow end hala tum ta ne litu ge da ka pinso tum arlo so tum kali dake la pension hak taxi along prek adet ka prek ta claim lo pen ilitu ge da di phusi claim a home tum bang ha daily si claim da hala tum ke la si ande ni litu yom si ingcham la hala a home tum hala Manipuri tum ta ingcham sai se lo ma lagi kali ame thang ke claim un apot ka cepat tu ji Singapore I alam ni ke ame thang atum ki lu ke tek the apot ka cepat tu je pan Singapore I si lai go alam kaning je athe de lo kaning je nangi don Dhansiri constituency arlo habjan 10 kilo servo mu patua klamalong pini Congress mas joining amai kangni pon Bangso mayalong Congress pen kachetoy dun dipu LA constituency sumrong hang sitame chetong dun la so mayalong ASDC pen dang lok kaprek asong atum bang parohini sose Congress along chepa ok dun si Congress asok puru pangcho dun Lapu HAD Minister Sumrong Hanglam ke Jaipon ke non ke wangji MLA election ahut ongdung awot Congress aphan pahai pon lopulote BJP atum ke claim ke dam ke chok cheta nep ignang longpo puta ningje pon Assam Dispur along Congress Sarkar me to apilote ingni lopulote Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kachopanglim aphan Inquiry Commission padoponji Laso along Karbi Anglong Autonomous Council inghap chekpo laso phi MAC election patu ke doan MAC constituency tami Congress chepahai pen Karbi Anglong Autonomous Council along Sarkar ininang poputa ningjepon Lapu Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang amethang kachari kechok chia joinesi Karbi Anglong paphi huplo lapen tangka sitame chopanglim laplo lasi Congress Sarkar kangni lopulote Karbi Anglong Autonomous Council Inquiry Commission padopon Vegji puta pini mas joining amay along rat angno Jaipon News Text Report News Fast Karbi Anglong Non emile kilik nang tebok bom apor hot hin apar tiang bong sitami vote katithi apor hot penke arenga hu kachepaso along penke poster kang sek alam ki ke klang lason thak si kidam tang ingkoi rahini arnia jo bithung reng thama constituency kaparlo khandajan along kusitami poster kang sek alam ki klanglo Bangso alam ki ke klang lake APHL setum a poster bithung reng thama constituency along Youth Morcha Maiphung Longki Ronghangsi poster kang sek tusi alam ki
Longson Ingjai abang social media long paklanglo bang solam aputhak pini APA Chelsea asongatum APA Chelsea asong pen MLA candidate Karjabdun Bikram Hanse ahemsi Pherangkiamai Halu Pherangkiamai along APA Chelsea Bitungreng Thama constituency Maipu Longson Ingjai Pachini Dunatengki BJP Bitungreng Thama constituency Yud Maipu Longki Rong Hangsi poster kangsek pusi hadak rong ratum akwai pipon lapen lapuson asai abang ke claim credit nangji poster ke majok a party pusitame pabon long nangji pusi Longson Ingjai pen kaningji pon lapen kibangji arni madu asong a poster tame panhok hedet jephan choneng ripon nitum sistem banjok tum sistem ceng segang ni pusi man horman jipinang pusi itu bangke memudame pacini nangji posisi amses kepik lalu Kang dan nang litum labang so law and order along pini alam pale iglo ma labang so postara komplain bang pi Dongkam Kampen Kumol Kathar News Fast Karbiang Long MP Horen Singh Be Atumi Balijuri along 6 Sidul Amen Pen Penang An Ari Sumaratum Pierikawe Pen Reng Angjang Dipurong Supi along Kache Jeng Atum Aphanle Ingcham Pupete Komat Aphansi Ingcham Puhelang Lapen Lake J.I. Kathar Abidi Lopu Alangboy Aputhak 24+ Asong Litsong Rong Pharpen MP Horen Singh Be Phan Lamboy Kipi Horen Singh Be Sonson alang linut MP inut manping ke 2 menit. Kasi alang li Sonson komane sarpi marpen mentune pangbar po rat thingno menu sarpi marpen pangbar mentune heavy men pangbar po lason thang gil tumi ko rapi tamana komane karbi khe phan ka chesong phan alang li tum ingcham ta ho aphu ka be tum se ke claim to lapson thak li tum lang nang plo tang be hoi MP Horen Singh Be ke alang li ke MP ke choke out avi ke alang li kupu penong ne alang li MP ar pu apini ar nian long lok sam alang li ke amasap so wetta MP ke choke out adur konara mai no si kupi ko son silam ninge nai puta alang li chichini ne konara din ko mana bang ku ben ko son silam ka chingki ma ko son silam ninge nai ko hala bang so out alang li long avi asi jase met pe dil tum pinrem lo long li phan lasi ke bang jilangar ni ta alang li aphan songkor aphi so se alang li pu thak bang ke tum penangan bang ke tum rata thing no ninge nang kokpo lapan alang li against tum claim nang kokpo Karbi Anglong Autonomous Council ke Parlo Jasemet Department Angbong Education Department ta isi amuke wangwe tactic a department lo osomar akai along rong rojui irabdet ko anma school along ke klem ponang jiakam klem pon pedet kakot kolom along si akam ke klem kachipindak chot school along langdam lote thang ta thekdam long le Karbi Anglong arlo sorkari school along ko anma ke klem nang jiakam klem pon pe Karbi Anglong arlo Education Department kachupang lima puthak angkur aphelong katharle ji aphan angton alam kapalong ji aphan RTI arona tengpen lamthak hangponlo bonta kachupang lim aputhak klang hamna pu kachepheri ajok RTI lamthak pi hai hedet lasi saijokje Guwahati Assam Information Commissioner along anstami lamhoi pidam nang koklo lapen Karbi Anglong arlo Education Department aputhak MLA kilik judet penlote sodak pen kache song paduponji pusi usuka kongchunbang jintu hajorika kachingkrina birta news fasalo nangpale Karbi Anglongৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি দেখি আছো যে শিক্ষা অনুষ্ঠানত অপক ধৰণৰ খেলি মেলি যেনে ধৰণত স্কুলবিলাকে যোন ধৰণত যেনেকৈ ধৰণত চৰকাৰৰ পৰা যোনবিলাক আঁচনি দি আছে এই চৰকাৰে দিয়া আঁচনিবিলাক সঠিক ৰূপে তেনেকৈ এই স্কুলবিলাকে এতিয়ালৈকে পোৱা দেখা নাই আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়ালৈকে বিভিন্ন প্ৰান্তত কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি স্কুলবিলাকত ভিজিট কৰিছোঁ কিছু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত স্কুলবিলাকত যোনটো বছৰি যোনটো তেওঁলোকক মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে বা স্কুলৰ যোনটো মেৰামতিৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ যোনটো আঁচনি দিয়ে কিন্তু কাৰ্বি আংলঙত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আজি কিছুদিনৰ আগত আমি দেখিব পাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা লকডাউন সময় থাকোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্ডাৰ কিছুমান ওলাইছে কিন্তু সেইকাৰণে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত আমি এখন RTI কৰিছিলোঁ কিন্তু RTI ৰিপৰ্ট কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে আমাক ৰিপৰ্ট দিয়া নাই আজি কেইবামাহ হৈ গ'ল সেইকাৰণে আজি আমি গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰী যোনটো RTI যোনটো ব্ৰাঞ্চত আমি আজি ইয়াৰ আবেদন দিব আহিছোঁ আজি কেছ ফাইল কৰিব আহিছোঁ আমি RTI কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ এটা ফুপুলা তৰু বুলি আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ সেইকাৰণে অনাগত দিনত যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো মানৱ সম্পদ গঢ় তোলা বিভাগটোৰ সকলো তথ্য সহকাৰ আমি ফাদিল কৰিম বুলি আমি জানিব দিছোঁ For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist,
along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta Kantong Pen 902. Assam Assembly election nang tibok herajok asong tin sitame mithang asong kachepa haije phanpura nonapor tode sangse mithang asai kacheklempon asonsi pini jirikindeng ahi thielong CPIML asong atomta vote kerekamai kangnipon lapen pini bangso mai along aluhi sarpi protimai hipi sitame RYA along kongchunbang bimol terang lapen KNCE Hamren Regional Committee Chunbang Maluni Timungpi Lapen Bina Rong Pipi Lapen Penang An Sarpi Sarphotum Nang Chitong Dun Non BJP Asong Pen Boy Thalangso LA Pen Candidate Rup Singh Teron Lake Joglu Sarpo Radaphan Kachong Thui Theknai Abangsi Candidate Keman Soteng Homosti Sita Ahoy Cherai Kom Thek Thea Bangsi Kosonsi Dispur along Hemprek ke Hangdon Thekpo Lapen Rup Singh Teron ke Parok Alamta ke Thekma ke Thek Thema Pusi Protimaing Hipipen Arbokpon Lapen Lapu Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lapen MP Horen Singh Biatum Kedam Tang There Inquiry isi Arni Jirikendeng along helicopter Nangipao Lake CM MP Atangka Penkali Lake Rat Apoisa Latung helicopter pen Kebang ke kuti apoisa warun Latum Kayamat Ningjever Development pu Hangkong Sita Jirikendeng pen Kheroni Atawar Kheroni pen Lamsakham Kedamatawar Boithalang So pen Amtereng Kedamatawar Langdamlote Ningduk Meme Kiduk Kelak Aradaphan Chongthui Nangne Karbianglong CM Empiatum Jonogono Alun Ke Thekte Pulote Kosonsi Hemprek Hangdun Thekpo Lapen Non an Jonogono Alun Thektelang Pulote LP School also maralong Charlie Duntha Laan le Hemprek Hangnon Puta Protima Inghi Pipen Karbianglong Autonomous Council CM MP Aphan Arbokpon Pusi Bertanang Pale Jirikendeng Pen Rajit Timung News Fast Karbianglong Diopani constituency Kaparlo Langhon Kidualong Jambili NGO Farmer Group a uniform Misen Pen in Pupon Labangso Farmer Uniform ke Upper Diopani Langhon Kidupu Arong Along Si Katiki Amai Kapedo Pona Hutsi Jambili NGO Amai Pu Man of Teranga Hin Pen in Pupon Labangso Amai along Asonason Katiki Pen Metang Akai Kachepering Pon Tekji Apan Hai Si Chetan Chimumpon Labangso Amai along Penang An Animar Lietum Chetongdun Lapen Lapuson Kachingtur Amuana Tu Kejalin Pon Tekapot Mai Pu Man of Terang Apan Nimar Lietum Hin Pen Suri Kachoro Pajerpon Lang Chiting Pen Sarbinong Timung News Fast Karbianglong Nilip MAC constituency ke Parlo Koilamati Resakhidi Kangbura Tiso Arong Mekar Ahem Me Chupidet Sonsi Kanghu ke Ahindo Bonta Me ke Choke Ahin Ave Pini Anar Lopor Phai Hinia Por Malom Koilamati Resakhidi Kangbura Tiso Arong Mekar Jit Killing Ahem Me Chupidet Jit Killing Kam Kachongda Dam Juilapen Jit Killing Ahem Asor Mate api soke han kacho Georgi aphan hantu mehek kiridam amat hem usumar bangethom atuma phansi hem kapado labangso ahem mekecho atheke hem arai along meran le rok ajok lason chetong nang koklo mekecho dat ason tangka suri inkoi doji hem kachi kimji pu chongda chot atangka chubirti non becheng barla apor phelang kacho namji aphan kachubi atangka seta Hemalong ke doason an ke mecho lablo non ke choji aphan lapen ningbe ke sangja dim anta avelo pusi ke sung thektik lo puta pherang ke aphan nang pachini dun lasi jit kiling kachuning ripon ke prabjin pen nilip MAC Pabitro Rong Pilapen Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong hang aphan ke rap kacho hang pon Lirana son nangle rok masi chupon det la sona sistema ya si dilitum chimata da pipilo dak me chupon ya le chupon ke iri an kasu harlung langbong la an ta chupon lablon pare puisa ta sapsuk chupon kan kacho
ini suri fotrong ni sido suri fotrok chupon delo te mi chupon delo tela me sudat ke ningwe na tumke sang thai belu budi ni tumke na hokta sang thai belo documents ke pp documents chupon no da documents ke voter id inke pan card pe ni bang mi chupon nong dela Lilipen Robinson Terang News Fast Karbi Anglong Pinyagirta lansi pajutik lo domi thakne kardong